Nkethenkatho na Antone Mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira nao nikiri weru weekend thaa 3 mbitagwo Antinyari Kinywa cyane je moja tupanganirite tukubona arua kirindeto chetu Yara tukuthurania kirindeto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Wanda ithele kuria siasa gukiriria na kwa gavana Mutuma kanya gakuritira Amero Ngugi. Kariba mara kumeneria seneta Gataya bakiwa gute Ngugi yawe bakuona. Arimo baje SS County ya Meru na Embugo kia matata jagi oritibu wa obo Ngugi. Naboa Kariba gachwa no thimenti kwithithiria barabara bakiuga atongeria baba bate kubaririkana. Ona nirio mathithio tuko narua ni Purity Richard. Tukenjira ntoto chetu MC wa ward ya Kithi Mwenda Ithele no rete siasa gutigana siasa kagitene gakana kwa atongeria barabara itine kanya kurita Ngugi no gite muno kuri bobo tonyera gavana Mutuma akiuga bobo bukamwangaratania kiri uritibwa ebo Ngugi akienda na ndebo gutiga na kumwakanya gakuritira Amero Ngugi na inyirite kuri na bata ya ukiri na urumwe tugetera kagitaga siasa gukinya kenda siasa chiambiriria mutuge kare na kurikithia. MC wa Kithi Mwenda Ithele na noe mutongeri wa baraka igere mbunge ya Meru na rombete Amero na siasa kwithira bakenyi ya murutira joge siasa daiji akirombanga bana Mutuma ntwethingia kweyokanya kurita Ngugi kiri budget yawe ya mbere na akiuga yarikia kethira akiuria bioria araugite siasa ne cha mwaka jwa 2027 ngabana ntwethingia twewenka kethira rinde bena akirojera gite keu Dayanto sauti ni rambiriria okira kila mahali kore itatwatete nyuma nara so ntikwenda tona sauti yu inkwenda kwira Amero bakathikira sauti yu chomba okira cho criticize this governor Kenyatta implement a single budget no the other budget ethirerewi ifoma governor yauga kuthira governor tagwenda gethira yo enkande bene kuketha kwina governor bangi batantu betu tugenda ni utaita na siasa chiotheri Kingi MC Ithele na ugite ngabana ntwethingia no na nite katharika gutongeria aria kuganetete na mbere kwagirithio tungata bogi Meru na kinya akiuga no na nite katharika kubia mirandi ya witi na mbere kumakire thirikari nene kire utongeria bwawe na raombere kuria antu betu CT scan twena CT scan ya Meru General ya Meru General ya kwa level 6 iwe gethere atuene ne kabisa ika level 6 tukona nyambene ne ya level 5 twachoka tukona iringi nacho tukona meathene ya level 5 tukona kanyakine ya level 5 tukona tima ya level 5 na all the facilities ika the achite vya ntubetu antu kinya ndu orange manto kinya ya hair strip manto ya state launch manto ya barabara ndu orange barabara ya makutano tondi Conchester town manto ya thoko ya Koromone 800 million itukona manto ya sewerage system ya Meru town na manto maingi arangavana around top yayo muthie MC Ithele urore na werubwa gite gyo seneta Meru mwankene jwa 2027 na ugite wenoka kuigwari na murigo jo gutetera kigina kithira ikiongereka kira kijaga naja mature na kiuma kiri thirikari nene brenda resources chuma Nairobi chia mashinani resources chuma afya house chia machibitari county yonde chibitari iri under county government na itutena budget ya kwana ya community facility ya equip facilities ichetu chite kinya levels iratu aspire chitia so agenda kwa na Nairobi kodeta resources chia na mashinani anje ndege resources chiena mashinani bwethe barabara ke report ratito shawero weekendi reakwari eto ni mutuge
Kare Akariba marani bamenerete boka basenita wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya nikiraba kugotengu gikuoneka aritete bakiare baruga kumara thuro gutikyo athithairi akariba kaunti na ko ate kubatarakanya kaugo tongere neraba kuga ukaringithania ngugi ya seneta wao mbere kithure kinde kine Gataya utinkanja mwanya ni totuko na muthenya Martin Mugambi na Chekenya. Amwe bakarinde ni akaunti ya Tharaka Nithi bameneretie seneta Mwenda Gataya bakiuga Gataya gutiri utethio aroreta akaunti ya Tharaka Nithi kuma kuthurwa. Tio kwethira tukuthura Gataya niturigarite muno nontu tutamwegua nontu bumwe bwa guturetera tekariba bamara nene tukula mheshimiwa wetu Gataya na tukwendete muno. Seneta Gataya onanta na muonana ona kinyanda muringirari mwate ojagani tonto inyande namba yae ati ojagati miakwa kogu Gataya tana kinyana tutimwe gujagana bariuga Gataya kuma kuthurwa mbeca cia thirikari ya akaunti ya Tharaka Nithi no akaithiaga na mbere kwindamana nkinya kunyia kagita gwa kagita nontu atichithetagira gintu kia mbere akethwa nwe K47 county guti wira arutite nontu tutamwigua Tharaka Nithi atwira mbeca cia Tharaka Nithi ithijaga ku maendeleo ma Tharaka Nithi makinya ku kiri unto nembi katho kwembesa mpia cia Tharaka Nithi batatu rira katho kwejo mpia kana gutejo mpia ukonania bandu gutewe irarutite ba kiongera baugite gukiringithanua kagita kara professor Kithurwa Kindiki ari seneta wa akaunti ya Tharaka Nithi na kagita gaka Mwenda Gataya ari seneta tire bua kariba akaunti no bethiritwe bagitethekana bukana kwegwa nkinya mwanki wo seneta kumarire ejire tukimurura tiyo tutalo mona wakati weguja Gataya into ile kiejana kwa jongwa tiyo tutalogeria kuimujona na niwe ubati gutunengera kwa uri kankuga gutira arutite ni ndinwa Tharaka Nithi muthia baugite Gataya tibateri kuona giti no akiriku kioringibwa kura ndeni akaunti ya Tharaka Nithi nontu tayari nonanitie gutire wira kumba kitege mpya tekiona nuntule kiuki kimureme nembi na kinje kinibwa mtu abata nuntu ni atuteragie mtu jona tigabura gute kuombeka kaba ikuma ni bura ru mtu atomba kuga ni aume tuona bwa kolora nukuma wakarurite tugekira untu ni aume mbere antu kuino ikinya nona takoti keja gutwitia kula kairi ona watu ko gacoka kwenu Tharaka gwikagitaga gakinya wende kingi gikinene otakiwe nakio taparari uko turairirie Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Komeke thatu na andi arimu ba JSS ni bethirite bari runguru arimu banya baskuru cha primary na andi ne kumire cha arimu ba JSS batinganiri kinyani ni nontubo bakiwa kinyate bo kwetikanire twa kumana na mitaratarere ya kiro mwakene jo 2017 utatajo jo kithomo jo kibangirwa barigani ba ukurukira kagitaga komo bakioneka kinya kumeno ne arimu bangi ba primary bakiwa kinya kigina kire kia batere ku bathangi kira gitaba kinyira muthuri muriuki na matatajari mobaba. Solidarity forever for the junior school to start. Abanandi niliyo banjute secondary balaba shumirite na kuja murunga maju mweru jwa kugati chukuru njune secondary ipati kwa irunga mirite yongwa ontubara babati kuthithika kuma kaumo junior school ya bweri kwethira chukuru irwa mirite kibiayo na nebo onto inyara thirikari yetu mambia ra junior school chambira area baretire barero baruore account ya junior school ewe kuona na junior school thirikari ichi ichukuru irwa mirite kibiayo lakini toke akwa ile na arora skuru mandara ya bwetha kwa na arora ya tethera ya kariora ntame agethra thirikari kaite kumenya kana kumenya kaitie thete kumenya mbeche tia capitation tia ja junior school tireta kuthithia project tia primary anto chethera tia koria go junior school eta ethera igwakaja laboratory tutiona laboratory nonga tukenda kuthithia practicals tugeta neighboring day schools kenda tuthithia practicals yu wajake kuitana lessons ja science
otenya equipment cia gwitana okera moritwa ta patira kuri atiyo ni nini akariga rembi no ntwa tamiona na weta wa uga requisition egorwe ekerwe ute priority bakiwa nandikira bakuga tete skuru ji chuto ki primary inde ne arungamira ba skuru cha primary bateberi kurungamira skuru ya junior secondary batu tote kuga tuitwe primary tuitwe secondary are itwe urungamiri bwetu o twe autore ende twe na monene wetu skuru twe na monini owe twe na senior teacher lakini tore wara toasha irash toasha infrastructure chionde na chieni ende twethira twena principal na deputy principal tiga kwende bato tukwa tunenkero skuru tutena thina lakini tukawa mtura tukwitaniria nweke mathwane na ora tuyita boya twanirwa junior school no mwanka ethera na administrators bayo kuma principal kuma deputy kuma alitani weta BOM ito shiake infrastructure na iwanja ojora andre school ishiaga iwanja no tendwa ithairereo bakiuga baraba barungamirite kuma primary batikomya thina iria junior secondary kuthekirukira gikithomo nonto lesson bakwirwa search bakaewa link ego search a certain thing na batumba kuthithia nonto gutena stima gutena internet mwarimu nande achitanirite buruno ngakagura to bundles to wageta kirasine in the middle of gutana kirasi titi to kuthira lesson yete well delivered Muthuri Muriuki mweru weekend mutijo kangangi Kongena kwa arimu ba JSS County Nembo ni baugite kithia batetiga kurichiro imakania kiri uriti wao bangugi bakago mabariuga ni bakoinyiro na kwewe imakania ni arimu bara rungurwa ikundi kia arimu ba secondary ni Kenya Union of Post Primary Teachers ni Bokupet County ne bakiwa bobo ne kubangaratania kiri uriti wao bangugi ni unturandi bakwenda buthangikirwa na urumwe guchokera kenda kithomo gitana mbere gite kwangaratanwa ritamwaniki na report je Arimu a junior secondary ni marakaya ni undu akiria marauga ni gusukumwa nae wirari wao na kurega kuthikirirwa na gutewa ni anene a masukuru maria marutaga wira. Thank you. Na ni turauga thirikari ivote gwitikira undu uyu araka iwezekanavyo na nigetha tuvote kuruta wira wetu uria tuthiete kuruta without intimidation na tukore twina confidence tukiruta wira ucio na nginya anene a masukuru mavote gutia even the opinions of the JS teachers nondo ni marama underestimate muno na ko underrate their points guko makiendekithagia junior secondary ikorwe icukuru kiumbe kana wakorwo ti uguo makorwo magitwarwa mwena wa masukuru ma secondary. Turaoria thirikari itie kiria aturetere system ya CB 26333 na turona matirame tiao wenyewe tondo ari mwana matikoro makithomithia the JS junior secondary section maikite kwa primary na ni mugaru na system uria rauga na varia marauga wakorwo uguti ukorwo ugikika ni magukorwa makiga miro yao nthi merungamirire maina headmaster wao na mbakaia maina deputy wao na maundu maria mengi monthe mekagwe ni yo enyewe tondu ni andu athoma na mandingiri matiagire korwa magikorwa mai in the primary section tondu arimu a primary maina mind masa ao agakorwa ti uguo ni macokwe mwena wa secondary akora thirikari neneme ni kumatua cukuru cieta cukuru kiumbe na turauga voro uyu uthondekwe nevenya tondu tutirenda ciana cietu arimu etu ara mai in the junior school na ciana iria marathomithia ikoro ikiria thina twina option ciiri either no atugome kana tumavire gotire mariti miario ino mari tauni ya Embu varia maraena gikaro na andiki ya movoro ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akariba nture agachua imenti North Bomenere tatongeria baone kiraba kuga nibo kubatejanira kiriweti na mbere bakiaria kagita karea bakwithithagiria barabara bobongo baruga batekwana matunda jatongira banu ntubate kuritangugira bathuriri naraba kuwa bo batenganiri kinyani ni bakienda nandi bethiro bakithangikirwa kwago bakamenya kiria bakathithia nkura ni kagita kuringa kura gakinya bakiuga bekiriro mawira ne kathumba kagita ga siasa indi thaiji gotibubu aingu John Thega na report yeje.
Kareba bakuma ntere chigachua wondi ya Nyakisi gicugo bunge kena othimenti ibebumirite kwithondekera barabara bari bongo ikira bakubi bateyanirwe na atongerie bona kuwi mundu akirumi ntureje ni thera ina amanta jama into bibinge birayumbaga kuma kuno nto botonga bwithera bwegacuga itwanda moya itwanda karanga na itwanda kinya mwere na kinya itwanda into bibinge mono na nyeri tutatu naryo indi ora thirikari tutejaniririe batwe gwa kareya katute thirikarine na thirikari ya igitare onde igitara ciaca bagatwira batuthithiria barabara tira bakujuke kura cietu betira batutiganiria tutabona kaire kinya MCA wetu itumwitite ya maingi muno Narama no bakua njira thukite bunene no ntu bakwa karabati baumba kuwa bagichwa mukabu na rieto Dr. Patrick Kibucha urombete kwigwa akibateithia kugwata karabati no untwende bakua kajira buya no ankari cionage kugenda ntu jwejere sandi na kuja chande na teke jakairi akujethira barabara ore kari batu itukenete muno no tubakwithirwa muntu jweja thayu na akujethira ora gukarikite na uga kairitanĩria na akuiritanĩria na bukona karabati ici iretia aja na muthanga uria u na cement na bionthe na ndi monka thaa ici njira ja agutaka kurikuka au utenge iteria u ngari nyani rari guchwira kajira kangi na raika gitatia kurakari u na ndi uja munda na tuthuranite obwega tuthurite muntu ucio gwitwara imu na magita ja maingi jara karita ku na ndi tukuga mwenda buca ari kwaria ma nkatho cietu na cipoke akiwa mari arifo inara bakua mwanko ngiri 247 bakunukite metho batienerwa kairi indi bakathura mutongeri ora kuga mantu na kurutha gwagu indi ti kuga na gukira gwagu na kuthi njarerere musamaria mwe mocitete tutetheria obuca no ciumite tutetheria njire neje ratwaga ntukara nako kuringana na ora ombi bara murungu amutethete nabu no ntukinyara imu wengo no riru batwe naja atweta amanto ba maiti enda kugaibwega sana no ntoba mwesimiwa wetu mwenda bucha ora wejere naja sande areja arato turamuromba karabasi cia wekira na aratwigerwa kia araturetera karabasi na arwa bogocio na icio tigwekirwa kwaria umba mantu ujo muntu akuga na gweka tonto muntu ra we na mibango akaja kwatia akauga kana we na kioneki auga kana agakithithia oryo tejo bura bwanthura nkabugitira no mwambiro jwa wakwambira mwambiro jwa simati ki reportera wero weekend mbeta wa John Ndega Etanambira kurumira nteto chetu twachokera kireuria daktari tukuya narua daktari akegwa gichoke bire kurubethera bena byo gukonia tarike ya mweri ninyume kaita gate kuraja okebibyo mutambo Hamwezeni wait? Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Nugushwa kilori ke road show ke gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio Wero Sounds twena kilori giki thongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonde nturene cionthe wenda utungata bolori ejeringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa na nonto wero neoneto kwendete na gugutia kwa customer wetu kwina ofa wajukie lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Wero TV na Wero FM 96.4 wenda kubook lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werotv.co.ke notwe rumuri rwa Meru. Nunua flavor pata mita. Nunua 300 ml Coke, Fanta, Sprite, Crest, Stony au Novida. Cheki pekelea yellow utume code kwa 40111. Shinda bundles, instant cash ama uwe the next millionaire. This promotion is a game of chance. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium. Eja nampwe ena mushamojo mudhongi. Na nikueta gogwe na nje ku nutrients. Na shio chabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mudheri. Motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwekira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndio the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. You're stupid. She doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Kiriuria daktari na njira ndene mutaram na kujokia kanya na gucokia biuria byaku biegia ageni ba mweri ba mwekuru. Tiga tucokie kiuria kimwe kiria mutegeri wa TV auritie kethira rangi ya period ni wa yena igisignify kwena kethira kwena problem. Normally period imbio. Period tugani yumaga ke the inner lining part of the uterus na where it contain fluid, the water fluid or blood na kinya tissues share part of the uterus, the endometrium. Non to know damne where enyingek when one is having a heavy bleeding, it were red. Non to ni
a lot of it is blood. Their period kwamberia no yamberia ile color like something darkish kana ekegwa ile something like pinkish. Again, this is because utiena ndamu nyingi in the content inu ya periods na mononi part of the tissues ya inside the uterus. Ngona nya sometimes their period can be very color ya whitish, pinkish. Na bore kuendelea igatuika no turn red. After periods kure bakaibaja bakauga bona periods no bone periods ekaya kadira 5 days alafu nyuma ya pengine 2 ama 3 days ekwa period akon another bleeding ekeja. To a certain extent no iwe kure kureba bakona na ni normal no eno yeyanagia na kwethirwa their periods ekuma from inside the uterus yuma kapora igatriko kidogo na imwe no itigare kwere ndeni atuika cervix ikuingana mbere itrauma yonde na still kwenda kumere in the uterus kure kaiwa ekuingia in the uterus ekauma ere like odd periods na ndio we change it rangi kawe ere dark kwa period we keja after 2 or 3 days after period kodira ewa ere dark in color do I know still in normal. The only problem would be akwa kwena thina ni kwethirwa okaya kwethirwa mwe corona na infection in the uterus alafu kwena period inu yatuka held up kowe kiuma yomba kuma ere na harufu ikinunkaga no ntuba kwethirwa kwena germs in the uterus alafu kwena this blood inu kwa etuka ni accumulate in the uterus yomba kwegwa tema bacteria shomba gukura na inya na ikaongereka kowe ikiume kama ena smell so kwa period ruma ere just dark na itena smell that is normal lakini kwa ruma ere dark na ena smell that is a sign ya kwena infection na ikawe need some treatment. I hope ngochokia kioria yako. Atongerete ni muthethere wa mubunge wa Gembe Central noeja kubaria ataram kathumba ni bakinyete rimbene ria mporoko kenda kuthimana kuona ina gukagira kwa damu ya kwambiria roje boni kenda gutetheria kwagirithia kinya urimi ukurukira roje ro akaribante riji chianjo une ni berigiri kinya kumalwa kinya marene kya wagiba roje enene rabatwire kwa miaka 8. Dennis Mugendi na report ija. Nigitete mene kya ruji kya mporoko kira kiriko mu karugiro rwingi rwa rutumikaga ku Igembe aria obisi ya mubunge wa Igembe Central Dan Kiri wakalitho iwatanirite na mabisa baruji barwangiro kumenyekana National Water Harvesting and Storage Authority baliongite nikenda gutwiria aria damu yumba igwakwa kuntubuka thiria mpanga ya thina ya ruji iria irumiririte ntere iji benefit of the majority now aruari bitumite thatu ya mporoko site turia nantuba National Water beyite babaruye kuona nabombo twigira ndamu nantuba tumikibu batura bayite mporoko nyonku barete tubona kithebwa na kuma bayatenge bitinara kutonje njuno kuna factory ara boleli yangu na public land abomba kuingira public ndamu. Mimi ni engineer na natoka National Water Harvesting and Storage Authority na niko na wenzangu hapa, niko na surveyor na tumekuja huku kuangalia kwenye tunaweza weka damu. Mabisa baba ya thira ndamu eu ikethwe na rujiro rwingi rukangana gutumika mantune mwanya kuri urimi na jangi ontubugo kiria guturobwa akariba kona cio cia gicoki na icio bingi bya ku Igembe atuthire thina ira tu inori tinare kurima na ruro kunyo yontukuri wondi tha setu itirwe yontura ya thuri tiru pio na nya Igembe itirwe nenge wachonda tu thineru kutukia kuona Mungu atethi ndamu ikia wako thirikari yatethi antu betu sana so jankavo mnoke mheshimiwa ndani uraonete ni boboya asukulikire area yetu nontoba mantwaruwe na sana bandororo atoroboditi ndobeto beba bakithine kamno nontororo niite na iretharwete be mno mwanka national park bonto kuona kinyato na challenge cia nyumo kwithira cieto nyana ara na kwangaisa anto nonto kwitharwero tuo. Dennis Mugendi weru weekendi gitetemene kya mporoko mairi 3 Igembe Central
kaunti ya Meru. Gikundi kia andiki ba nteto kia Meru Press Club nibekite rugendo na gikero gya kwariria andu acha kimumbire na chomba section gender based violence SGBV na kinya kwariria mathina jake mathuganio bainge bari kigomanone kiu kirege karikirite nchiru ni baririte wingi wa makarika kinya ja kunyangania kiwendo jajo neketa kuingia na ntu gutarwa njira cia gukinya muthia mantu taja John Thiga na Chekinya. Ikire rwiro rura rukubanganitwe ingwataniro ya andiki bandeto a kaunti Meru nio Meru Press Club warukuruthikite kirintere cia nchiru cukuru ya University ya Meru kenda kwariria mantu megene na andu acha kimeyi amwe na murimo ya mathuganio na ara kuringanira na mukaririgite wa ngwataniro eno ya Meru Press Club no David Muchoi augite nonete kwina gitumi kinene ki andiki bandeto kugwatanira ki mutaratara uyu na mwingi guntu mwanya mwanya. As journalists, we are coming together to bring stakeholders together to discuss how can we solve the challenges that we face as a community. Because out of our interaction with the government data, with the civil society organizations, we have discovered that Meru is ranked fifth in terms of teenage pregnancies, the cases of sexual and gender-based violence in terms of defilement. Kuringana no tire buruthito kaunti Meru ni moya ire tongoretie kiri mantu megene na andu ache kimeji na rakoti kuromba gutigira ni kuthiria magamba muthemba uyu na mpu ikenda urabitiritwe kaumba kuigwa kionaki yake na mwinge no kiromba gutigiri bakureka na mantu makuthiragia magamba muthemba uyu kimuji. There's widespread of complaints that judiciary they delay these cases. So the last time I saw the Convention of Women Against Violence, they said since 2017, more of the sexual offenses are still pending in court. So please, we are calling on the judiciary to fast track these cases so that justice is served. Inara rongirwa koti na rurombeto tigira ibawaka koti cia kwaragiria winyangu ba ana banini kaunti Meru kenda magamba makathia na mbere na kuthikirwo na mpwe ontorongirwa koti rumbite kwigwa rugitigiria. We are really trying to ensure that justice gets to be served for every victim of GBV. This is not for county government alone. Tuache mambo ya blame game. It is not for the county government alone, it's not for the national government alone, not for civil society alone. Hii ni yetu sisi wote. A question about the children's court, nishafikisha. I have already asked that Meru County is asking for a children's court. Within 2 or 3 weeks, I will be back here with the NCAJ team, and we are going to discuss further this issue. Nyambuliri wetigito na tongere kathumba bure obici wa munini wa mutongere wa Nduru na Professor Kithure Kindiki obici wa munini wa Governor Kaunti Meru no Linda Kiome mbunge wa Gicigo bunge Kenneth Mentira imndaundi gatiga tongeria bangi kiripotera weru weekendi mbita wa John Thiga. Gikundi kia arimi kuma rwiri rwa rera ni bejete amwe na kwambiriria urimi bo makuyu bakiarira ntu bo arimi babaruga ni bonete ugu ni bonene kiri urimi bo bakiuga kinya buri na baitankuru kia urimi bo into bingi ni bakoromba na thirikari ya gavana Mutumanto Ithingi agutonyera na kuba gwatanjara kenda bomba na kiri untu bo kinyankuru kiga kimutegi na ripoti je. Bamwe baremi kuma rwiri rwa rere baruthite gikundi na rietwa rwire Fish Farmers Association yerenjire moya gukiria ntura na araba wetete gitumi kio kia kwambiria urimi bwa makuyu. Gutore mibonge bwena mbeca nkurugie samaki. Nonto samaki like now twina cooperative ya Fish Farmers cooperative ya the whole county. Na ndi samaki jetu china market nonto tuririria tugaikia Kanyakine Fish Factory tukagurirwa na murimi akona mbeca na eje ngogete strenuous no ntoigwekera samaki irio rukirira iratu no karumia kairira kenda na niu na tona makuyu ingogera izi muno egutuma etethia kinyapsha cia Meru ntoni ekoni white meat na antu bainge tukuije weta bakero bakara red meat ibare ya white meat ko itonere market yetu irio nontu gikuyu source ya white meat twachoka twamenya gikuyu
igikwandika kinya antu betu babaingi mono especially antu ba betu nonto naja nandeja batu naja gwatu diet yetu ibira tugaibia tu changeria bia turachangeria na turugire mungao na nkima tabia tukuria na ndi nyama tuti utinda gweta kugura kuraja na ararimi baba bakuromba ntuke mbithi kwambiria urimi bwa makoyo nontu bwina uguni muno na nkuruki bakiromba thirikari ya Meru batetherie kiri urimi bubu ana betu youth ibatonye ki project teje nontu ejete kweru as long as wena no kwenda kuthithia ngugi na no mwanka withe ngugi kendoria bagatonya gi project eje na mbesha nontu it has a ready market twagwirwo muno twi ruire fish farmers thirikari yetu ya mutima twithinkia itone tutegere mantu ja irio pia samaki na rhinos muno twewe dam rhinos na irio tutegerwe kenda tumba kwenderea antu aega akiaria riki mutumori mutaramu wa makoyo bore na tariritie mithembe ya makoyo rayomba gukura bore the larger bore both east na west twina samaki mithemba ina iria tukurithia ruire rwa rera specifically twina catfish iria antu bendete gwita mudfish catfish iri bwa ruire rwa rera nontu bwa mantu jairi antu ba ruire rwa rera batumaira nduje cia bwaho china gachumbi kidogo iria twita brackish water the rest of bore turithiria tilapia na kwi arimi bamwe bena catfish timau twina samaki etwa trout alafu kiri arimi omwe twina samaki ii twita ornamentals ta murimi mmoja ena ornamental fish na itukuhupurua muno akomba kwithwa akendia mbegu kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru weekend nyokambitaga ki Mutegi Munini wa mutongeria wa Nthiguru Kithure Kindiki na anyirite wega bwa antu guciandikithia kiri mubango jogima jasha akiaria kaunti-ini ya Kajiado. Kindiki ugite thirikari ni tengete mbeca cia gutetheria utungatira aji rungirwo mubango jona Rais William Ruto akiaria njere cia Machakos no ritia karibe kama batigetikire gwiko rutere ruregani na thirikari agitana mbere na gutariria uriti bwae bwa ngugi na akiaria ari otere oyuchie kamba Rigathi Gachagua na menerete Rais Ruto akiuga buru ate gutia antu bagontu kukinyana kumana na ithithia ya wera kubuta ngugi Joy Mudivo ororari munene wa Kentraco. Anthony Kavenya na Choi Kenya. Akiaria lentereji ya Machakos, mambrani maulugure bwa Kibola Brotary School ya Eastern Kenya Integrated College, Rais William Ruto ni athile na mbele kulingira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza. Ruto akinyagiria thirikari yae igatigira utentere noji kujiandini ya Kenya igutigwa nyuma kimaendeleo etikumakani olea balingere kura. Kwa mbinu zote tutafanya maendeleo kwa hii Ukambani, kwa sababu mimi siwezi kukubali sehemu yoyote ya Kenya ibaki nyuma. It is not right, it is not fair, it is not godly. Rais William Ruto akimenagiria bandi ndega na thirikari ni kila kugenio kuthina mbele kunjo kabila. Do not be dissuaded ama babaishwe ama mutishwe na watu wenye akili wako naye ni kidogo. Kazi yao ni kugawanya watu. Wanagawanya hawa, wanagawanya wale, fitina tu ya ukabila. Forget about them. Migambeni ya Rais William Ruto ikikwata kwamba ni munini wa Profesa Kithure Kindiki ule alali ntereja Kajiado kile mubango wa ukili ya Kenya. Kuna wengine hapo nyuma kazi yao ilikuwa kueneza ukabila kila mahali. Wanaongea tu mahali mambo ya mahali walizaliwa na wako na vyeo kubwa ya kitaifa, lakini badala ya kuhudumia taifa wanaenda huko kusukuma mambo yao ya kijiji yao peke yao, na hiyo ndio tunasema hatutaki tena. Amwana Kindiki ni athire na mbele na kuri ya Kenya kwiyandikithia kiri mubango wa marimo tungata bwa mwili mubango wa SHA ule wale munini wa rais na Rigathi Gachagua akialelo ntere-ino ja Machakos ni eleithitie tene umabula Rais William Ruto akuga ateta mutetheria kagita kale ale munini wae. Gachagua akiuga atenkiomba kumutetheria kutha Kenya kubaia na kuuraga imwana bia jenzi. Sasa nimesikia huyu jamaa akisema ati sisi hatuna akili. Ni kweli, that is true. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Hii ya wizi, ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna.
That is true. Hii anasema ati sisi ni wapumbavu kwa sababu hii maneno ya kuua watoto Gen Z hatuwezani naye. So ndio anasema hii watu wameshindwa kuua watoto ni wapumbavu. So kama kushindwa kuua watoto sisi ni wapumbavu, it's okay. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Narakirimi kire na mikarire no gutaru konie wekiri bosox agita karato gwikira irato bakomenya ne ate kuri na kinyi irato mto ate batere gwikaniria na socks. Mikire anarua ni ya guturitana gwikira irato na soksi. Karau ije kwena irato bitikanagira na soksi jabyo byitagwa mousse na kinya lofa. Ende ukarega gwikira sport shoe na soksi maguru jathithinaga ugaikia muruke jo muthuku muno. Irato bya obisi kinyabyo itwikire na soksi. Kuchokere nkatho che mwanya mutegeri kona kanya kugwatana na oni uno tugukira gatanta mubango je tukana nteto chetu chia weru weekend thithatu tukubona ro mitagwantinya rikenya Purity Richard na mwana neirwa wetu amathithi nyume kaita ate kuraja ni mwako makuma studio chetu cha Weru FM kire mubango twagwatukanga ureterini MC Tash.